Isekere tumwakire. Chama. Ladies and gentlemen, put your hands together for Isekere Nawe. Mwari mukomeye? Naje meze neza n'umubyibuho ukabije gusa mfite. No. Keneye ko tuja mu buryo twumvikana. Siko bimeze. Tubanze turamutsa abantu. Muyoboke namaki. Nameza nkabandi. Bamenya namaki. Nakubwiye ko ubushize kugaye. Woza uga wambaye ubusa umuntu w'umugabo. Komera cyane. Uzoga wambaye. Ubwo uzoga ibice. Ukomere cyane. Ariko fura. Ejo ndi nabonye ngo wagiye mu bigogwe niba ari bigogwe niba ari biki. Ubundi bigogwe twe nanjine. Wagiye mu ijosi. Ejo ndore wagiye mu bigogwe nkabona ibyatsi bigera nka ariko nkaza mbona umutwe wawe. Ndavuga ngo ese uyu ni umugino uteye mu biti mu byatsi. Birancanga cyane. Ese Meri. Ese uzusitara cyangwa uzugonga? Umuntu ugana kuri ayo sitara se. Muntiza gatebe wa. Merci ibintu ujo kunyita Isekere ndi gatuni. Ndi umushumba. Sinzi ubushumba afite nimba ari ubwinka cyangwa ubwo kuragira abantu ariko ndi umushumba. Buri kantu buri nguni. We kuramamaza ibigori ibyo byatsi wambaye. Turatangira muri Bibiliya. Ntimwibaze kuri ibi bitabo dufite amatopic hari Bibiliya hano n'utuntu twinshi nyine. Ariko yemwe muri Bibiliya aravuga ngo iyo umenya amaraso azagukurikirana. Kayini Ishabeli amaraso aramukurikirana. Siko bimeze. Buri kantu nzamburantu kuri ububwa. Uri mucoma wishimbwa ububwa bari usigarana. Niki nimpeta aba bandi we se uzuyambara ukirenge cyangwa koko ari nini mu ntoki zibiri kandi gayoja mudore ariko basha muhaguruke ese wewe witwa buri nguni wicaye muri VIP kibazo muhaguruke muguma aho ngaho ntakibazo ako yeme tureke kubeshanya baba bereka hari tureke kubeshanya iyo mubonye bari abahungu muzamubona ko urumugi gwashize mu gihugu kweri. No ntidutinda hari ikintu Imana imbwiye basha Betove kite. Imana si umukozi w'umuswa izireba ibintu igakora igikwiriye. Uyu ni minisitiri w'amagenda uku nawe usanga ari magenda. Iki gihumbi ko gicoye hifi. Nuko Imana si umukozi w'umuswa izireba ibintu ikareba igihe gikwiye. Hari ikintu Imana imbwiye mbonye mwita Jeribu. No. Sintinda mu bintu. Ndagatamaka Yesu ndanezerewe cyane. Yeto mungeri mwiza
murekere gato ako yemwe tutabeshanye hari nk'amasura mpaye mbona namwe muri udutama kweli cyangwa mwe muri nk'ibirura hafi aho ariko reba mugenzi wawe mwicaranye umukomera amashi bitewe n'ubwiza afite sawa murekeraho hari umuhungu wicaranye n'undi mbonye ntamukomeye amashi ahubwo arumbiwe ngo titukaze turenganya abanyagwenya hari ikintu tuza tuvuga ngo abanyagwenya ngo ntibagisetsa ntibakigira gute hari umuhungu uza wishura VIP avuga ngo ahantu nohakura umwana inikesi kahakura no ugatanga haje umwana agiye kwicara undi muhungu aramuhamagaye ahise aja kwicara harya no akantu kaza kaba undi muhungu akamuhamagara yategereza ko haza undi mukobwa wari wabona umuhungu usenga ngo umukobwa yicara iruhande rwe akazamera nk'umuntu wawe pari mana mfasha ikigabo n'ubwanwa nicuya kikaza kikamwicara iruhande sho ikarinda irangira umuntu adasetse ngo abanyagwenya ni ukuvuga ngo atega umutego ngo arafata nk'intare agafata imbeba murumva ko bigoye nyabuna nuzoza ubona ugiye kwicarana n'umuhungu uzawicara ku ruhande siko bimeze Franco uzi impamvu bazakuvuga bagaseka si ikindi uzuza wambaye ubusa mu bantu mu mutwe uzufunika uwo mutwe byibuze ngo uruhara ruza kwandura niko bambwiye sino mutiza ingofero noneho hari ikintu ushaka ko dukoraho gito amen no hari ikintu kiza kiba kavuga ati se iki kintu kije gute we ko wandakariye bakutandema wicaye hagati y'ibitambo bibiri bakwita Yesu abaye umukobwa tworibona turi bake ndakurahiriye ni Kristera hari ikintu Imana yanyeretse hari akana muturanye bakaroze kunyara ubuto Imana irambwiye ngo ejo mu gitondo kazotangira kunyara essence nikenewe ayo na amerekezo y'Imana siko bimeze ariko numvise akantu ngo ubukwe bwa debeni ngo kubureba none ubugeze ku cabiri nibyo baratibura nzobwishura ari iryiye biri kabisa ni ukuri kose amen ariko yeme Clapton ari muno mbabazi ikindi ese uko Clapton yagiye muri gym abagiye kugabanya inda cyangwa abagiye kwikuramo aragabanya icyo adafite ahubwo abagiye gukuramo inda Sindinda umwanya ni muto asigaye nk'iminota 10 ariko ndakoresha 30 bwo gucunguza uburyo umwete sinyegeza yose
hari ikintu kiza kiba umuntu akibaza iki kintu Imana yari gikeneye. Ese Meri ejo bundi Merisa twavuye hano muri show aravuga ngo mfite ifaranga nari kuguha ariko ziri mu rugo. Ndavuga ngo nta mpamvu yuko ifaranga zorara mu gasozi. No. Amen. No mpeta. Kambe yiteretse. Impeta ifite ikindi kibazo. No. Ngeri wabo. Suko abantu babyibushe se bazafatwa n'udotsi vuba. Araryama. Ararota. Akazarota kurya abantu babyibushe tubota n'ibiryo. Akazarota ibirayi byamanutse. Ameze kandi umuntu urakagonegwe n'umuntu unanutse. Ariko ubyibushe azahuma. Je kumva ese Merisa bigenze gute ngo igiye ingwi. Ese igiye ingwi ngo ibirayi igiye ingwi. Ukene ibirayi ko bija kwirindwi bivuye kuri 200 na. Ndavuga ngo inzara yarabaye. Amen. Hari ikintu nagaye gato nkiraho nakaza numva hano bavuga ngo Ive sound ngo yivagira ibyuma. Kangati se Ive azatemana. Ive acuruza akabari wenda mvuga ngo ni ibyuma nyabake. Ariko ndamwegera ndabasesera ukora iki? Arambwira ngo ni sound ampaka no kantu. Ko murabona katambere. Ive kubera ico kintu wakoze. Nuja kurya ukaraba indyo urishimo sidakarabye. Mbonye ugiye gucuranga indera. Weko. Ese ako kantu k'akazi kimuza mushira mu kanwa ni akanyabake. Hari ikintu nagaye gusa ndacavuze ikiniga kera camfashe. Ukuye imodoka muri parikingi cyangwa nuko ari ikintu nagaye ni gute ababujije sekira na gospel kuvanga indirimbo ntaravaha murasubira murabikora. Shiramo indirimbo gato akantu gato DJ. Dekeraho mwumvise indirimbo kunti ivuze ngo ndaguhetse. Kevin Kade ngo ku mugongo. Ko murakora korabo ya gospel na sekira gute? Merci. Nako ninde muntu wo bukuri ibintu by'umuziki mu Rwanda? Wambaye na gisirikare uzogura imbunda. Umuntu akora ikosa ukubita. Niko bimeze. Amen. Narambiranye ba? Hari ikintu baba kwitande. Witwa rute? Uzungwa inzoga? Ayo na amata. Naringize ngo uzungwa inzoga. Jewe ahantu nonywa inzoga hakaba nono inkabaye bayita Kabari. Novuga ngo nanonere ku muntu amwe. Ariko kunywa inzoga ni cyaha. Amen. Hari ikintu nagaye. Hari kuntu iburayi bazavuga ngo acometse pasi Cristiano Ronaldo. Ubo mwita Cristiano afite ibibanza, afite ibibuga by'indege byamwitiriwe, afite amahoteli. Ukumva ni ibintu bigize gute biryoshe.
ariko iyo babigaruye dufata iriya zina ry'umukinnyi inde raga ari he atari amarange nono raga acometse pase uyu muhungu umujukuri afite ikiraro c'ingurube imuhanga ese ukumva ibigwije ntibifututse afite umurima ari kuburana Nyagatare ese ibintu bikiri mu rubanza kurabitana gute timujukuri ibinamba 90% biri mu mujyi wa Kigali abifitemo uruhare kabati se ibintu akavuyo karimo nakanyabake kamatanyu ndakunyiriza ikintu kimwe hari kuntu muzamutanga ico bita customer care gitandukanye abanyarwanda n'abanyamurenge ico kintu kiratandukanye kabisa koko kubwa c'indege uzuza twabafasha turebe itike yanyu indege ahigiye akareba ko mwatinze ukaza mwagera mu ndege bakavuga ngo turaca mu kirere kiniki uko nuko waba wicaye nko mwanya utari wawe turebe itike nko mwicaye mu mwanya utari wanyu mwoje inyuma uri kumva ibintu nyine ukumva ni ibintu bimeze neza wabaga bwiherero watinzemo akakubwira ngo ko mwatinzemo twabafasha ukabaze aramufasha gukora ibyo yakora ukumva ni ibintu bigize gute bimeze neza ariko twebwe nta mikino uzuze niki kwahutara wabuzike akareba uri gipfu uri inka cyane genda haraba guterera ukagenda bakaguterera ugezemo indani turaca mu kirere kiniki n'ubundi ntawucamo ngo amashami y'ibiti tukomeze mukagenda ukora ikosa wicare mu mwanya utari wawe azaze ariko ufite ikihe kibazo uri igipfu ahantu wicaye wankawe ukagenda kora ikosa utinde muri toilette iwe ntazahita ngo ni ikibazo wagize ese sha wishuye kwicara cyangwa wicaye kunye wishuye kuja muri toilette wowe watindamo ntazavuga ngo gufasha gira n'abandi bashaka kujamo ndiwuzuze ni ukuvuga ngo jo biba biri ku yindi level amen reka ndebe burage dukora nitumara dukomeze ndabuza abavyeyi kugenda mwonsa abana ahantu hose mubonye hari ukintu abavyeyi bagira ahantu hose bageze bakonsa abana ugasanga akuyemo yonkeje umwana ara ni amakosa muragiye mugiye mukiri bato murihuse kabisa nuko no ugasanga ko aronsa ahantu hose abonye biriya bintu ni amakosa hari n'ukuntu n'abavyeyi baza bayendesha abana bavuga ati nutonka ndari uriya mupapa narindi muri bisi abivuga ukaravuga abwira akana ngo nutonsa ndari uriya mupapa yari umupapa ukuze kandi yari iruhande rwanje yarenzaho yaragiye yategereje ibere ndavuga ngo iki kintu mugicunge neza muze mwokereza ahantu hanyaho siko bimeze hari ikindi kintu ejo bundi nabonye Clapton yarakoshe cyane yapostinze Mico the Best yambaye ijipo shiraho like inzi ngo ni mama sava mufite amakosa uko nagusekeje pa cyangwa wasinze Kiyovu gendura kina nkakwemera gato pa ese uri inzobere mu budije nukusa akwe satani wateye ubu ntaho yagiye yahinduye strategie gusa namahewe iyi ni sata ayi wowe negeranyije na Bibiliya hari verse muri Bibiliya ivuga ngo uhoraho nkiza mana nje tabara ni wowe umena amajiga abanzi banje abagomuka bakura amenyo
muri Zaburi 3:8 niko avuga. Hari indi ivuga ngo umukobwa mwiza w'uburanga udafite ubwenge ngo ni nk'ipeta y'izahabu ngo ikwikiye mu izuru ry'ingurube. Cyabaho? Yo dore ni iyi ibimeze nk'intuze ikwikiye mu zuru ry'inani. N'amapepo ni Satani. Okay, dusoza muhaguruke turirimbe weko weko. Tugaruka byina mu mapiano. Nababwiye ngo akabari karaza nyuma. Murakoze cyane. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga